Pemirsa, Bali medue mekatah keunikan seni, dresta miwah budaya. Sinalih tunggil budaya Bali, wantah bahasa miwah aksara Bali. Antepunika bahasa Bali patut setata kewigunayang nyabran rahina oleh para yawana, mangda kewentenannya ni setata ajak. Sang Madejoni SPD sinalih tunggil kerama sane nelebin sastra Bali mausang, basa Bali wantah basa ibu kerama Bali. Santukang punika basa Bali patut kawigunayang nyabran rahina mawinan kewentanannyane setata ajak. Aksara Bali taler medue kawigunan sane membuat sejeroning keuripan kerama Bali. Aksara Bali kawigunayang mawit saking kerama Bali embas kantos muali ke sunya loka. Rikala upacara pitrayadnya minakadi pengabenan aksara Bali kawigunayang sejeroning nyurat kajang. Enggan kajang sari miwah kajang kawitan. Manut Madejoni sejeroning nyurat prasasti miwah lontar, ketah taler kawigunayang aksara Bali. Santukang punika kawegedan nguacen aksara Bali membuat pisan majang para yuwana Bali. Antuk punika membuatnyane kewentenang aksara Bali, mawinan para yuwanane patut kayun melajahin biwah nelebin aksara Bali, talar ngawigunayang basa Bali nyabran rahina. Indik sastra melihat orang titiang punika pemekas ring aksara. Nak sujatine niki dahat membuat resejeroning kauripan. Napi mawinan kadiasa punika ada orang titiang resejeroning aksara punika ring nganggo sariro sami puniki wenten aksara-aksara nyane punika mawit saking wenten ring tengahing wedeng ampun kinten terlahir punika wenten sampun sesuratan nyane kinten sesuratan nyane minakadi bebekal hari-hari punika niku janten wenten sesuratan nyane niku angin bekal hari-hari ampun kinten lintang ring kauripan taler patut irago melajahang aksara kinten. Nah punika pinake napi wasaniku angin sepat siku-siku di sejeroning kauripan. Dah ada yang membuat rauh kantos sampun lampus utawi ampun sida. Aksara punika dan lempas puniki ring kauripan kinten. Kantos sida puniki kantun wenten sesuratan sane merupa kajang punika. Nah punika mawinan dahat membuat indik aksara ampun kita ring sejeroning basa mungkin ring sejeroning basa Bali punika basa Bali pinake basa ibu kinten mawinan iraga ring Bali yen aturang puniki nak akeh puniki titiang nak mencemoh ya wenten kinten ngujang lajin basa Bali apu kelemahan kinten. Nah kuanten titiang mangkin niki angin titiang nyaman titiang ring basa Bali puniki kinten. Tapi mawinan nyaman sangkaning basa Bali puniki presiden ngelimbahkan ngerauhang raris tamu kinten. Tamu rauh ke mancanegara napi mawinan niki salah satu basa aksara puniki adalah akar dari kebudayaan iraga ring Bali kinten. Sang Madejoni serahina pinake penyuluh basa Bali saking Banjar Umanyar Desa Nyalian Kecamatan Banjarangken Klungkung daweg kantun Wimuda. Sang Madejoni melad melajahin seni megegitan miwah kidung. Sakewantan daweg punika dane durung cacap nguacin aksara Bali. Kawagedan nyurat miwah nguacin aksara Bali wawunin cap rikala dane sampun lunas ajah ring iki PGRI Bali. Sang Madejoni sane memilih jurusan pendidikan bahasa Bali durung menduwe pauningan indek jurusan sane keambil. Sangkaning sampun ngambil jurusan pendidikan bahasa Bali, Sang Madejoni setata maut saha mangde presida cacap ring bahasa miwa aksara Bali. Sangkaning kesumakenan dane melajah pemuput Madejoni presida uning ring bahasa aksara miwa sastra Bali. Sane mangkin ake keramo sane nunas wantuan ring Sang Madejoni minakadi nguacen lontar miwah prasasti. Subrata miwah Indrawan, Bali TV.